Dobar dan. U današnjem videu saznaćete na koji način, ako znate nečiji jedinstveni matični broj građana, možete da izračunate njegove godine starosti. Hajde da pređemo na stvar. Jedinstveni matični broj građana, JMBG, je nastao u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, a koristi se danas u Republici Srbiji radi identifikacije građana. On se pojavljuje u ličnoj karti, vozačkoj dozvoli, zdravstvenoj knjižici, pasošu i svim drugim važnim dokumentima. Prvih 9 cifara ovog broja označavaju dan, mesec i godinu rođenja. Ako posjedujemo nečiji JMBG, kako da izračunamo koliko on ima godina? Pođimo od jednostavne tabele sa 10 izmišljenih imena i njihovih JMBG brojeva. JMBG se sastoji od 13 cifara, 12 su obavezne, a 13 je kontrolni broj koji se izračunava pomoću posebnog algoritma. U ovom primjeru su brojevi unošeni nasumično i verovatno su netačni, ali poslužit će da izračunamo starost svake osobe. Da biste na osnovu JMBG izračunali dan rođenja, unesite formulu. Mesec se izračunava pomoću sledeće formule. Kod računanja godine treba da upotrebimo malo složeniji izraz. Oni rođeni u 20. veku imaju petu cifru u JMBG koja iznosi 9, dok rođeni u 21. veku imaju petu cifru koja iznosi 0. Godinu ćemo izračunati uz pomoć sledeće formule. U navedenoj formuli, pomoću funkcije number value, proveravamo da li je peta cifra 9. Ako jeste, u pitanju je godina rođenja u 20. veku, a ako nije, godina rođenja je u 21. veku. Godinu računamo iz JMBG pomoću funkcije mid. Datum rođenja računamo spajanjem godine, meseca i dana. Za računanje tekućeg datuma iskoristit ćemo funkciju today. Na kraju starost možemo da izračunamo na dva načina. Prvi podrazumeva da koristimo staru Excel funkciju datediff. Unesimo sledeću formulu. Ova funkcija zvanično ne postoji u Excelu, ali još uvek možete da je pozovete u formulama. Umesto nje se sada koristi funkcija yearFraq, a nju možete da upotrebite na sledeći način u kombinaciji sa funkcijom int.
Kao što vidite, obe formule vraćaju isti rezultat. Na vama je da odaberete koju ćete funkciju iskoristiti za izračunavanje starosti na osnovu jedinstvenog matičnog broja građana. Hvala vam na pažnji, želim vam prijatan dan.